Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko kan ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey. Ala, sumrot ka pa eh. Oh. Anya rita, good news mo. Magagaran ako na makamo. Honey, nagbungan tiin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apaya kas na tilangam. Kasla natulala kay di na amam amasikugak. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan naman na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ijay lugar mi. Tapno maam-am muda ka matanda na ng kantatang ko. Ellen, lading itek. Ngam saan ta mabalintag kalaysa? Ha? Taapay man. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pang asim. Hindi nakrabagan itikas na. Sa anak ka makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagpagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanakan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkal na. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastoy tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan ako ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak? Kidawam ti panangawat ko kan ka? Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pud na dayta. Nupud no ngay ayatan nak. Di mo maaramin ti mang loko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan ako ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gaya anak ka. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumra ka. Agyaman nagtatang. Le, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapuam. Diya ka mo, tatang. Basta agbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Le, agore ka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat anak ka. Saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso akas na. Agsangsangit manunjay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samot problema jay anak ta. Kasarita man tapalutputam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Kati problema. Ada asawa di nakasikoggan ko na. Anya? Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na. Baro di nakirelasyonan na. Gamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw. Edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. Anya? Nukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta? Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasti pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damatan.
Apay, ati pa anak tama, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin nga eh. Pinanawan na ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kanu kayat ngagsinada ngem ni Ellen ti nagpursigi ngagsinada. Katuwan anya pala aga po nga ibantay na ti bagi na iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Wag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta. Tara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta bakit. Tulungan ta. Anlingayon ta atap no sana mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gapo kay Jay Clinic. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyaman ak. Addanton anak ta, ay me, sweetheart. Uwan nga, Rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga, Rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Apay a pinaayabanak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Sino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kayat mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama, nasulisogak. Nailaw anak. Diya mo no kasanong nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramin mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwana. wan mama, inkari kumatkat di dayta iti nasikugak. Ibagak nga takan ni Aimee nga asawak da ito eh. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ronak at masikog. Amangan numaapektaran ti sikog na numaistres. Nang nagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha? Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kaguranak pailaan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kunkuraan. Addan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mutla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isa sige. Isublitan ti sigud alinangan ta. Oh, agyamanak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya na ita kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar.
Tano aramidom ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka dinanang, apay a pinagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramiden? Gaputagol uli magtalatan? Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amang ano niya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngayon may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaungon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang ditoy, Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. Lumabalin, diyak kayat nga agpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo man. Awan trabaho. Iso agipita kita. Marigata nak amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam, uray pinagtali ko damon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabaho. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amamya na anak ko, tagawitan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupon. Sana mabalin, Neneng. Tani, ano ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawitan. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jarna nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na anak ko. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Namapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog ka nuwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam maturog tan adwa. At dala na lagip ko. Iso ang nagsangitak. Alam, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang asiyo tatulungan dak ngagdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti amaniyana. Awanan tatang. Naminsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga yan di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yung tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tsak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang.
Daddy, kurang tingtod ni Mami ang kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit, nagkirmat at talaga ni Mami. At tili magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang at dapay gatangak ka sa pulak igi-school. Yag yun ta sa nga ribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ang makaadal. Taadumot tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata, no da na ilupas mo akurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad adalakmat. Makalpasak tulat na. Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga roden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdi amarabyan nakagpractice iti school. Naimbag nga ron, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pangsundo na kan anak ko. Siyak tun ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nakablawan ka, apok. Si kamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga minti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin, Francine. Mangan kayon tunwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito'y balay. Ay na, saanan, tane. Agururay tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan me. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na imi. Takaasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Kitain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sana bale, awan mo tirikrik-naan mi iti bagi mi mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita. Ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mo't ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sa di anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruwar? Ikikamala ka di iti suporta? Inikak iday din. Umdas da jaya na pangrugyan da. Jay ko nam 10,000 pesos ngayon mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mo't ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga agina. Isang in-block ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo amangan no kasapulan na titulong. Adamat di inana. Di na baybay anti anak mi mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isang in-block ko idan. Agram da Manggad da tamna da igatang da iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko. Di mo ko maimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay.
Nagtaod amismo ken ka, anak ko. Napatag ti pamilyak, mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agarami di ti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay na, nangabag ta po ko ta. Ison tumanan ti laban da intun piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti na ti ili tayaw. Ikarigatak lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga men, apaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa ay. Ano pa'y ti talintom? Malala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Ah, Anya kumamot ti inala na kang kangay. Agraramang kamo talaklakayan. Oh, yan anak ko. Balasang ka na talaga. Kablaawan ka. Nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumutan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga laala kanyak ang agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ang desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumutan anak ko. ay giant ti apo ko ta bakit? Adan ititibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV nag iti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot ah. Ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo ah. Paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ngam oreno kasta. Nakaadal na ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli ijabraw danak kao? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mau. Kun adamutan na talga da trabaho ti anak mau. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmod-model na. Kun mo pa'y komersyal na. Wen nga ro tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, isunga agyaman tayo ti Diyos. Ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadael ka nun ti doa kidney. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kastya nagtung palak mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya, Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan no may buster nung ming agasawa. ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Numuna kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tainun una na mo't tinakiasawa. wan garon. Sapay sininaan namanen di may kadwang asawa na. Adamanen may katlo kanin din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga aparakan kwa na. Tapno aguli makaan. Ada nag-message request kanyak. Asin,
Nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman ti chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Nukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Uwan nanang, kumusta anak mat? Kanayon na kano amabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto ta idibasit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan serserbi na kankwana. Saita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon day ta sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak nanang. Ada na dagsan asakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madamati pa nagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya? Kaya't nakano nga ron na makita nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita yan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasto'y gayam tirik na ti arakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka, anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulnitak tinagkurangak kin ka, anak ko. Kat masakitak matan. Ala, diyon panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Ngun kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay ti kabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayan tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanin da papakan, mama. Imbatid akon manang yana. Awanin kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanin dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadandan na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman nakmanan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na tumulong.
Nagsaya at di pa nagpuspusom. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agpakada akon, LV Bakit. Makikidana ka ni boss. Iti kasta, makatipina ki di plete. Di mo liplipatan tagipaw iti kwarta, ah. Uy, di ka mandanagan, bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang anusan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, bakit? Agaramit ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it makwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y ah? Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius? Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na madan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba iti tawon mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga dandan na kami ngam awampaylat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro a tiyempo. Ngampatsyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tiyag trabaho, mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No adday bagak, makaungot-mut. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamot gaya man impaw it ni Julius akwarta, anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang. Lalaang am lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No amukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idikan ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na na. Manulaang matatawan anag din na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di ka agsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. LV? Ha? Roldan? Kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Tamadimat no trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano?
Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryahan ta. Ay kawan na. Awan matlakadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan iti asawam? Kas jay lata. Aging gay ta awang pailat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ije balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang aruden anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta. Dala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas di kontrata yo? Makabulan lang ang sipon ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Kan mailiwak namin kan ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Ne, agdigos ka pa'y mo't ha? Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya manawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya? Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't gaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga mo ta saan? Mapilpilitan naklaan. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, saan na nakasapulan day ta? No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila, saan? Well, haro ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano manan nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Ilbi iti balay da Roldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawi din ni Roldan dito'y lugar tayo? Wen maray, Dito yan nga agnaad? saan? Nagbakasyon lang. Nagpamanila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen, mare, ngam idi dayta? Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karuba da Roldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan magkididakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga rudasawa dyan anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta, mare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno aya ngagkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo't. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay aya ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan ang asaya at tikastangar aram item. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day taabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wen taamangan no day tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay Roldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi.
Ikan nyo itidak sa kay papanan tararamidak. Di kay ka di madanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay, kita di ka agar aramid iti may kaniwasan ako. Liklikam kuma, ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laang? O di agnad ka niti pagababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay terminal tipos. Awagan na to, nadakan ni Jai. O sige nga ron, tagimpake akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita? Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayaten ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Diyak makontak ti anak ko. Apay napananaya, maray. Diyak nga rod mo, mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daduma akawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko, mare. Ngamsapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Diyak nabantayan di anak ko. Oh, naumas siguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timamnay ti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko taagawid mo't laeng ni Elfie. Barok. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elvie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apayakas la saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Nga malagip mo latam at agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, barok? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kenda kayo ti pamilyak. Amoy umat, ajak pulos na am-amo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalata kas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanagapo ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at atirespeto na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbe? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamari. Nabayag mo'ten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak mo'ten makuntak ti sigud anamber na. Amangan no nagsukatan.
Adamad-madlaw ko, Elvi. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarup-rupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagamat. Amumot nga da napasama kiti nagbagtan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawo no saan. Apay pa'y laang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribu ka nak namin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasaysayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? En sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan met na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Tasaan ko aputot dayta? Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amok lata atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturo pa'y iti seledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwan. Ket mariknak ang mailiw latta ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak na nagawid kamutlangan bakit? Sapay la ko mata mapakawanak. Namayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano atawan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni dayta ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sika ti ama to'y anak ta.
Ha? Di nakman rabakan, LV. Kasano ko maamapasamak ti kasta. Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti amat yung anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na aputo timpas nga ko. Anya? Diyak amo amasikuga kidi pimanawak. Katsika ti amat yung anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon kapim ti anak yu, Julius. Agkaruprupa kayo launay. Agpaiso ka ni dayto, ya makit kita kan mangmangag ko na ng LV. Uwen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatan ka. Sorry talaga. Ay-ayatin ka met, asawak. Ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpagin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Uwen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ada sa nga ilim, Jose. Sino? Genovium, ni Donna. Sige. Ag-break ak pa nga rod. Mapuyatan ka. Noorayan na aging kaamalpasak nga agkanta dito ibar, Donna. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan kay ti danom, kapem, kanuan niya pa'y dita. Unay kakit din aya. May ramraman ka pa yun ngagpuypuyat ga po kanyak. Uray ko man, no, awan trabahong nabigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidak. Kasta ti kinapatig mo kanya. Ken, amangan no makadlaw ti asawam kan ka, Donna. O di nasaya at makatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Ay, sana. Jack kayat asyak ti pakaigapon ti panagsina yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi. Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Siyakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanataer ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama-insultuak. Ha? Di mo kumamati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsika. Anya nga oras ti out mo, Jose? 2:00 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Intalang mga nitiruar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan ngam umayak ditoy. Ngam italaan na iturad ko ti masidagkan ka. Agyaman ma'am. Karol ko nam kanya. Sige, Carol. Pakaragsakak ti makisiningad kan ka. Pakaragsakak mati makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Naklaat ka, anak kang ag-itimbag ka. Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Kuha, mas dawak lagamin. Damo ta pala nagkita. Agayat kang kanya. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid-idulukan ka, Jose. Anya nga iti sungbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanamnama. Ikan na kumapa iti panawan ko ang mga miris, iti idat-daton mo nga ayat. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose.
Hindi pa ilaang inayat kan. Ay ayaten ka. Ay, biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Ay, Jack man mo. Saan mo't ada kita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalatan ko, ha? Ay, nasaan lagayam a driver ti sweet lover? Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap, ha? Saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no dati basta driver, a sweet lover. Ada mo ti, basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na. Ay, kasta mag. Sumurak kayo ko ba? Mabiit laang, Jose. Ipark ko man naimbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Husay. Sino manenday niya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manain! Uwin, tatang. Ay, una yan. Talaga babae ti agdaton ken ka anak ka. Uwin nga ron, tatang. Jakmot kaya ta masayar ti riknada. Iso, jak kaya ti mang bastard iti asino man. Anya! Kaya't mo asawin aklonem day ta akaraw. Uwin na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona anubyam. Kahit nubyak lata, ha? Anya! Ay, paggigidan meten dagiti nubyam, Husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Uwin ka di, tatang. Makitan to. Damagag laeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwan. Kasano nung amo ni Donna? Amo ni Carol ti may papan iti may sapay anobyam? Awan ti limad ko kada Donna kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Donna anobyam. Imbagak mo't kini Donna, anobya ko ni Carol. Ket, ayos lang kada kwada? Saan? Nasakitin na akong dangagpadpada. Agam didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan tupay, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya! Kita sino nga ti mas ayatam kadakwada. Awan, pamagusto lang ha. Tadyak mo't kayat apasakitan ti reknada. Narigat timang paay. Hello guys! Ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaykan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat! Palakpakan tayo mata ni ma'am! No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak analaing agkanta. Maasa kan tumatlaang Mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y talaga. Nasaraka kung ti babae anabayagan na sapsapulag. Ay, ni Mary? Wen, nagpaido mati marikrik nakparakan ko na. Isunsan ti perfect woman para kanyak. Saragay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo ngay Liza. Ngam dagiti dua anobyam. Hoy! Di mo mabalin nga ikasar ida. Husto ka. Kat anya ti planong kada Donna kan Carol. Siyempre, sinakidan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat ko nga Liza. Kunamadinak to pasakitan. Kunamadinak to ikalang. Ngaman niya teraramidam ita. Pagawanan nak Donna. Sapay ko matamawatan nak. Jakmat kahit nga agnanayon latan akastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam.
Urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak mo timang bukol iti bukod ko a pamilya, Donna. Awanan kay tibain! Donna! Awan kayam ti matakdarama sa Awan matungtungpal mo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Dumabalin. Diyak kaya timang sahir itirek na ti pada ka tao. Angem diyak kaya't akanayon nga agbasbasol ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Ngem masapulapot dentan ti relasyon ta. Sige, diyak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetwak ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ala, apay anak pa rin tumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kitkitaan data dagiti tattao dito bar. Agproposak kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. uwan Jose. Ay atan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bala a lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamat bagyo na. Agbiyahe ta ka din, ure agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isunto. Awan ton day ta abagyo. Sige, sikalat ng ti agtugaw dito isango. Ta siya kung ti agtugaw iti akin likod. Kumakarak to, numabakan tiyan dito isango. Agabay ta kuma iti pagtugawan, Jose. Agabay tayong ton madamdama. Adan to agdisaad. O sige nga, Rod. Kailiw kan ton Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't a minutos ti panagsina ta. Napigsalat ta ti bagyo Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, agyaman na ta nakapuot ka na anak ka. Ayan ko. Abayan, nasakit tintero. Abagik. Ay, nahanak ka. Nag-aasat ka. Tamay sa ka. Kadag iti nakalasat. Iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Kita ado tinatay. Iso ang naghasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito'y tatang. Huwag anak ka Iso na lang ta. Tanya tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, sana po no doy tatatang. Iti akin sa ang wapas at tilugan tinapuruan na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver api musay. Kasta amatan ti asawam. Sana na tayo ti asawak tatang. Si bibiyag ni Mary. Si bibiyag ti asawak tatang. Papa naman anak ka Inak man na nagpalama, baba niti pa nagkantak tatang. Iso pa iti malimusak. Ay nasanan, agtalinaan ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudin na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y iti manggad iti pagbiagta anak ka Saan tatang? Tadamot sa rukod ko. Masapul at tulungan kayo ngagsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayo na. Ngam ikarakarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno dala maipakan nyo kanyak. Makunkonsin siya, tatang. Ay na, mawatak ti sitwasyon mo anak ka.
Tanay, napiktaran nga ro din ti panagnam, gapo iti pan nakadisgrasya. Ngem kabalak pa'y tatang. Isu nga ramidak ti amin, tapno makatulong ang kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna, Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likudam. Dangdanggak ti panagkantam. Nakita nga min ti panagkangkantam ditoy. Isong imayak. Katawatam ti tulong ko. mabahinak. Oo, di kag babain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga uray antan pamilya. Donna, Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy, agiyaman na ka, Donna. sana dito ti rumba nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod a pagkankantaam. Mabahin ako nga subli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida kong awatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kukwa iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Anya? Agyaman ang karod no kasta, Donna.